Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Mabhodla TV. Siyobonga mama unomphethokazi mama wenyanga nelanga Mabhodla TV. Kumeleke ukuthi uma ngabe iphuma ingane yami iyoba yiphara emgaqweni nami ngithathe le nduku yami ngiphume ngiyozwa mama wenyanga nelanga Mabhodla TV. iBhayibheli khona ivesi lelikhulunywe lika Isaiah 49 lapho likhuluma khona ngomuntu noma ngabantwana abachitheka eswini. Wow. Leyo nto ayive iyindida kubantu ngoba uma ngabe kukhulunywa ngabantwana abachitheka eswini kukhulunywa ngomntwana mhlawumbe omunye ozozalwa nje esaphila obheka isigcino umkhizi bese kukhulunywa ngalomntwana ozozalwa esethuli umphefumulo walomntwana bese kuyabuzwa ukuthi ke uphi lo mphefumulo walomntwana. Yes. Ngenkathi lo mphefumulo usesiswini kumama esephinde futhi umama esekhulelwa futhi ephinde ezale enye ingane lo mphefumulo ungakhishwanga ngohlelo nangosiko impilo lakho. Ingakho ke sekwandana lezi zinto ekuthiwa ama-gays and lesbians la uthola khona ingane yomfana ukuthi seyaphenduka kade sinezingane ezimbili kodwa seyaphenduka seyifuna manje ukuthi ibe intombazane iqome okukhomba ngokusobala ukuthi ke umzimba womuntu uhlukene kabili umzimba womoya nomzimba wenyama. Umzimba wenyama uyafa kodwa umzimba kamoya awufi. Manje ke lapha mfuka mkhize sisaqhubeka ke njalo njalo. Kuye kube sekwenze kanjani uma uthola ukuthi lo moya ugcina usuhamba uba nenkinga efana nalezo ukuthi mhlambe egcina sekwenzeka lezi zinto okhuluma ngazo uma lesbian njalo njalo. Thina njengabantu abamnyama abambonambi umbuzo uphusile kakhulu lobuzayo ngoba isizwe sakithi siyafa. Lithi incwadi yeBhayibheli abantu bami bayafa babulawa umntula ulwazi. Yes. Asizogxila kakhulu eBhayibhelini ngoba iBhayibheli lifike sivele thina isintu sinaso kodwa siyesebenzisa ngoba nenkosi yasekuphakameni yathi izwe lahamba ngeBhayibheli futhi liyobuya ngeBhayibheli. Ngakho ke abantu kumele mabakhanyiselwe ngendlela abaphuma ngayo iyona umnyango ofanele baphinde bangenise ngawo. Wow. Kodwa ke la ngikhona njengamanje ngikhuluma nje ukuthi ke umoya womuntu njengoba lo muntu lona sekufanele ukuthi kusetshenzwe lo moya kunesilwane noma impahla ekwathiwa akufanele umuzi wendoda ungabi khona lempahla ekuthiwa imbuzi. Yebo. Imbuzi umsebenzi wayo ke ukusebenza lo umsebenzi ukususa zonke izinto ezifana nalezo ukulungisa isimo sika moya sokuxhumanisa umoya kanye nenyama yomuntu noma ukuxhumanisa phakathi komuntu ophilayo kanye nomuntu ongasekho emhlabeni. Ake ngikulinganisele nje mina nginhlobo endala ingakho ngikhuluma kanje mina isicathula nginaso nansi ifoni engiyisebenzisayo inhlobo endala nawo naye yakhe ifoni. Lento ayisho lutho le kodwa into okuyona esebenzayo kakhulukazi lento ethiwa network kanye ne-airtime okushuthi ziwu2 okushuthi ke ngaphambi kokuthi uxhumane nomuntu ongamboni kufanele kube khona i-airtime la yes bese kuba khona i-network. Ngokunjalo uma ufuna ukuxhumana nabantu bakini abalelo thule nomhlaba imoya lengabonakali kufanele ube nempepho ekuyona network kanye nembuzi okuyona lesingayithatha njengokuthi i-airtime la ke usuzokwazi ke khona ukuthi uxhumaneke nemoya engabonakali wena kodwa ube usenyameni. Izona ke izinto eziningi ezihlupha abantu kunalesi sizwe esesiqala manje singenayo inkosi yaso lesi esithukeka kakhulu kuthiwa isizwe samaphara. Labantwana abazalwe ethina nodadewethu abanye abangenazi ibongo ubabona sebegcwele kuzona zonke lezi zinto abajika babe inhlamba lezi ngane zinamatalente axa ukwenza kodwa imimoya evunguza phezukwabo ile moya bakhiphe emakhaya ngoba iyalwa. Kumeleke ukuthi uma ngabe iphuma ingane yami
iyoba yiphara emgaqweni nami ngithathele induku yami ngiphume ngiyozwa uma ngabe ke ngingenalo ilungelo lokuphuma ngiyozwa akube khona indlu phela la ekhaya noma yiqhugwane yes noma indlu ka round la ngazikhona ukuthi umkhonto ohlaba inkomo yalapha ekhaya uhlala khona no dengezi ukushisa impepho yalapha ekhaya uhlala khona ngakho ke manje nginethemba lokuthi lapha kuleli ekhaya kule yandlu khona abanikazi baleli ekhaya fanele ngihambe phela ngiyokhuluma nabo ngibuze ukuthi kwenze njani nansi ingane seyiphuma manje seyigcwala umgwaqo kanti ihlobo lwempilo lelo ngoba sazi ukuthi thina ingane fanele zibiyele lapha ngaphakathi ikhuluma nje ngempepho isayodwa imbuzi angakayithathi ukuthi ngamanye amagama ngenzani ngisha ucall back izobe sibuya impendulo ngamaphupho ngoba umuntu udaliwe ukuthi umuntu umoya mawulele ebusuku usuku umoya wakho usuhamba usuvakashela kwela amathonga uyobheka noma uyohlangana no baba omkhulu ukuthi ke ikuphi kufanele ukuthi masiqhubeke sikuphile ngenkathi usuphaphama usuku usubuyile lapha kodwa uyiphupho lona alifani nesibonakaliso lokuthi umbono kunento ongayiphupha mbonambi namhlanje njengoba ku2021 kodwa uphinde uyikhumbule nango 2050 mawe usaphila yonke ichaza ukuthi isibonakaliso ngamanye amazwi kusho ukuthi usuke when we check uyaphupha kanti usuke ukhonjiswa and usuke uhleli nawo baba omkhulu uxoxa spiritual ngoba vele umuntu spiritual masidlula lemhlabeni sizobekwa edokodweni lokugcina eliyithuna kodwa umoya asazi ukuthi uzoyaphi futhi umoya awunayo insurance ngaphambi kokuthi insurance yawo kube ukuthi wena uqhumene kangakanani no baba omkhulu bakho okuyibona bakucelela kumvele inqangi ngoba wena ngeke ukwazi ukukhuluma nomvele inqangi ubuso nobuso ungabonike manje ngoba sekwenza umusa ushembe wazehlela yena emazulwini wayesezemhlabeni wayesezosikhombisa indlela zokuphila zasemazulwini ukuthi manje ufuna ukuphila impilo enizoyifica ngale kwethuna kumele nihambe ngo1 no2 no3 kodwa azilula njengoba usho kwencwadi eBhayibheli Jeremiah 6:16 manje izindleleni nibuze kwabadala indlela zasendulo kumele manihamba ngazo kodwa bathi asiwenza lokho ingakho namhlanje sizwe sakithi sinje wakhuluma ngenye into okhabazela yazi uma usakhuluma ngendaba yomshwarensi siyabona abantu impela behamba beyoyicover go afbob njalo yonke imshwarensi ekhona kodwa namhlanje usuyacacisa basuke bekhava inyama umoya bakwazi ukukhava Mbonambi angeke kwasisiza leli iphuzo okhuluma ngalo angeke kwasisiza kokuqala umuntu wakulelizwe akancwatshwa ilanga libalele wow umuntu wakulelizwe kufanele ancwatshwe ilanga lingakaphumi noma selishonile ngakho ke uyayuthola umuntu efele emanyaleni edutshuliwe mhlambe kade ntshontsha lo muntu ehlupha abantu bambamba abantu bamcangathi bambulala kodwa makufika umasingcwabe sanzofika udlala amadlelo ahlaza kuthi lo muntu uhamba phi phezulu kwamadlelo ahlaza kodwa kade hamba emanyaleni kude kwamatafula kudliwe agitshezwe ngisho imoto hlobo liphambili angakaza egibeleni esaphila bese kuthiwa lo muntu kushuthi makusuka lapha esengeniswe ethuneni esiya ngale futhi indlela yakhe izofana nale ndlela ekade sibona sekuyiyo manje ngalesi sikhathi kanti olunye uhlelo inkinga nansi yebo siyayiphila impilo yanganeno kwethuna inazo zonke inselelo zakhona nezinzuzo zakhona ama package yes kodwa ngale kwethuna mase simfakile umuntu ese sibekelwe ngenhlabathi sesiflathela sesishona le lo muntu masicabanga indlela azoyihamba injani iyiphi ubani wakwa Tracer wabuza ukuthi umuntu mayisengenele ethuneni ngale kwethuna kwenzekani akekho imisela ngalokho akekho imisela cha akekho thuselele ngokuthula namhlanje abantu bangcwatshwa ngamabhokisi kodwa uJesu lo simlandelayo thina sithi uyinkosi nomsindisi iwundlu lika Maria la kwaJuda alingcwatshwanga ngebhokisi kodwa ubaba wakhe uJoseph wayombazi wangcwatshwa ngokuhlaphenda kodwa wangcwatshwa nje wagoqwa ngendwangu emhlophe yelinene yebo ingakho ke nathi ushembe ethi indoda noma umuntu uyahlatshiswa ugoqwa ngesikhumba njengakudala kodwa manje ke mawungenako lo sewugoqwa ngendwangu emhlophe ukalike njengoJesu Kristu ngoba leso isifungo sobuNazaretha ngiqhubeke mfoka amavovo wethu kunjalo Mbonambi ake ngincome nje mfowethu ukuthi wena usakwazi ukubuyela esikompilweni lokuthi ube naso isihlangu awu ngiyabonga mfowethu isihlangu sibalulekile kakhulu ekhaya ngoba angeke uze uvike ungasiphethe isihlangu kabazela ekhaya ngokomthetho kumele zibe khona izinto zesintu indlu lekuthiwa iqhugwane isihlangu icephu imboko
umkhonto ukuhlaba impahla inkomo mase mhlawumbe ukusika imbuzi kube sekhaya izinto ekufanele zibe khona izinto efanele zibe khona emzini wendoda emzini wendoda yes ngoba kubalulekile ukuthi umuntu angaze adlule emhlabeni engakaze asifake nje isiphandle wow engakazi umuntu mhlambe ke mayoqala enzele imbeleko ngoba phela umuntu makukhulunywa ngomuntu ufanele azale umuntu yes ake ngilinganise ngentombazane izalo ngane intombazane mhlambe yokuqala kufanele izalelwe ngomthetho kuphi komalume umthetho wakomalume uzalelwe komalume ngoba uvele suke ehlele esiswini sikamama yes bese ke enzelwa imbeleko komalume yebo ayifakwe umuntu ngasesandleni sokunxele sakaleft yebo sakaleft bese ke ehamba futhi ke ekhaya besenzelwa ke isiphandla sasekhaya biwafakwe kulelo hlangothi uma ngabe kuyintombazane ke mase kufanele kuba nomfana uyakhuliswa mayifika esigabeni ke la ivakashela khona inglozi bese ke ingane kenzelwa umhlonyana yes umhlonyana yes mayisiqedile ke lapha ekwenzelwa nomhlonyana seyikhula khulile mhlambe siyila ko 2021 lokho abelungu bathi bona ke i21st sina sithi ke umemulo yes kahle lento umembulo yebo angithi suka igonqiwe ingane lapha yana makade yenzela umhlonyana iyamboza bese kubizwa izalukwazi zasemoyeni izinqenqo ukuba isondele kulomntwana izomfihla angabonwa abafana ukuze akwazi ukuthi ayigcine aze agane mase lezalukwazi ke sezimsike bekeleke lo mntwana lo mase kubona ukuthi sesigabeni sokuthi agane sekuyacelwa ke manje ukuthi insizwa phela nenkomo ayivele izomthatha lo mntwana ukuthi agane bese yimbulwa enzele lento kuthiwa umembulo le sebethi abantu umemulo yes angithi nje akulinganise ngezwe lasempangeni izwe lasempangeni kahle kusembangweni la ucetshwayo khona nesomcebo kaSonzici babe bangaleya ndawo wathi ucetshwayo hayi nakudala mfana wami lutho kwase kuthiwa la kusembangweni kwasho ukuthi abelungu abakwazi ukuthi imbangweni bathi mphangweni sokusembangweni namanje futhi uma ukhuluma ngomembulo akakwazi umlungu ukuthi membulo ukuthi memhulo kwasidinga sekuphasa into enomlungu phakathi ke iyona ethandekayo okudlula lokho okwethu uyabona nje mase kubonakala abelungu sebephinca amabheshu ngabona abantu ngagcina kuphela inkomo ngaphela ikhumba bathanda into yabantu ayikulinganisele njengento esikhona manje leyo kufakwa kweyinkophe nokufakwa kweyenwele nokufakwa kweyinzipho ma umuntu eyifakile leyo nto waze wadlula emhlabeni eyifakile asike isidingo sokuthi nina bese nithi lo muntu seshona bese niyamkhipha ngoba lento kufanele ihlanjululwe ngempahla noma ngembuzi khishwe ngembuzi ngoba ngeke afike kwelamathongo lo muntu egqoke lento ehlobo loyindiya noma ehlobo lwane yaziwa kuleli izwe ukuthi ayikho ingane enenzipho ezibomvu njengezenyoni ayikho ingane yazalwa ibhaliwe amathathu yes and encwadini futhi kaExodus kubhaliwe nasencwadini kaLevi ukuthi kuyingozi kangakanani ukubhala umzimba wakho zonke lezi zinto abantu bazenza ngoba bebona imfundiso yasentshonalanga bese iyathandeka bese bekhohlwa abantu ukuthi laba abantu basentshonalanga isikompilo lona abanalo yebo bamnyama njengathi kodwa isikompilo abanalo abafani nathi futhi nomhlaba abaphila kuwona baphila emhlabeni wombango ngoba bekho eAfrika bathathwa lapha eAfrika bathunjwa bebiwa base beyo hlaliswa kuloya mhlaba la bafike banda khona abangaba kodwa noAfrika obugcwele njengalobo bethu ngoba umuntu ngesikompilo ngifuna ke siphenye lento ukuthi ingane njengoba ziwuvanzi kangaka mhlambe siyayibona ingane zethu noma sithi siyayiyala siyayiluleka engathi manje akusalaleleki sikushoyo mhlambe ngena ngapha kuphuma ngapha mhlambe ngabe usibeke esithombeni sokuthi yini ekhoza konke lokho ezabantu abamnyama baba Mbonambi liphusile kakhulu leli phuzu olukhulumayo kulahleke ubuntu yes sikhula thina ngekhathi zethu bewuthola ukuthi noma ekhaya kuhlwempu bebengakafika ogesi lapha yes sikhula thina bekuya kube nendlu la uthola ukuthi kubaswe khona umlilo sihleli khona yes siqoqelwa izinganekwane awusuka madoda ngenkathi lo mlilo uvutha lo mlilo lentuthu ishunqa siphefumula lentuthu sonke iyakhuphuka lentuthu iyothi idala umulo la phezulu lezi ingxoxo kade zikhulunywa ngogogo lana nathi besikhombisa la ukuhlonipha ukuthi umuntu omdala uyalalelwa akhulume yedwa simlalele
bese siya etshisa into ekade ekhuluma ngakusasa sesidlala ngako ukuthi ugogo utheni nzwini ugogo sikhumbuzane ugogo uthi uzwile ingane kana ugogo ibeyithi lezo indaba ebeyikhulunywa ezinye bezinokwakha ukuthi ingane ihlezi ingane umuntu omdala uhlezi umuntu ngenkathi lento uthi khuphuka yokwakha lo yamulo kusasa lo mulo iwona uzothi ingane yala ekhaya sigula ukhiwe wona lapha phezulu bese iphinde ichathwa ngawo ichathwa ngenkulumo ezinhle ebeyikhulunywa lapha ekhaya izothola ukuphila lapha ekhaya ayiye esibhedlela iphile lapha ekhaya besifundiseka ke ukuthi thina umuntu omdala sikwazi ukuthi simlalele yes ingakho ke namhlanje sekukhona ogesi sekukhona ama television umuntu nomuntu ekameleni lakho sene TV akasekho lalela omunye wonke umuntu uzolalela imedia noma kanjani yonke into evela ku TV yinhle ngisho ngabe kuthiwa yamanyala kangakanani yinhle ngoba ibonakala ku TV usuthola nangendlela nje uthola igenge encane nje imele nabafana qhamuka abantu abadala abasagudlungisha endleleni noma qhamuka isalukwazi esidala sidondolozela sekuzokube yisona kufanele sikhuluke zonke lezo zimo izinto ezizenze njani zonke lezo angithi ke konke lokho mawuthi uthatha lento ekuthiwa imedia mawuvula nje iTV ayisaphasisi impilo yesintu isiphasisa impilo ukuthi ingane fanele zibonakale njalo zime emgaqweni ziqabulane njengamajuku kodwa lezi ingane ayigugi ngoba lento ezizayo izithi zona izimpucuko iyazilimaza kahle kahle impucuko ukulimala ngoba mase ngiyo manje ngihuzuke ngiphucuke la ngeke sisaba khona lethi sikhumbe simnyama uzovela sibomvana simfimfi igazi ngilimeleke lapha so impucuko iza nokulimala kwengqondo kwabantu ngoba ngenkathi uphucuka ufika nokwakho bese uzowasha lokho kwami ukuthi kusuke ukuze mina ngithathe lokho kwakho lokho engiyikona kwami akulunganga ilapho yonakala khona ke lento isikhathi sokuhlala nokuhlangana kwabantu asisafuneki ake ngikulinganisele nje njengezwe lakithi kwaZulu kahle kahle njengoba ubona osopolitiki sebelwa nje bodwa kumanje isekelo isekelo sokuthi ipolitiki yeza izosiza abantu abamnyama amakhosi ukuthi amakhosi abuyelwe izwe lawo ngoba abamhlophe basebelithathile lelizwe ngenkani sithi masikhuluma nawo bashaya bacuba ushise emakhosini bathi bebesuka bethi akungabe saba khona imbizo zamakhosi ongenana emzini wenkosi akube khona abantu abayishumi ayingaphezulu kade sibuthana thina konkosi kuyahlatshwa lana kuyadliwa lapha kuyaphuzwa lapha abadli igudu liyadliwa igudu kusembusweni kuyabuswa sizolalela ukuthi ubayedwa uthini kulelizwe sibhincile sihleli phansi umuntu nobhoko lwakhe nesihlangu sakhe njengoba nje wenziwe mfoka mbona khombisa ukuhlonipha amakhosi nalomqhelo ofakile kahle kahle okuhlonipha amakhosi ukuthi amakhosi awabuyele ubukhosi bawo ahlonishwe emhlabeni wawo owawuvele kungowawo ayephiwe wona madoda baMandela kwakufanele sabe inkosi yabathembu kodwa kwacaca ukuthi abamhlophe abasezwa lutho ngobukhosi kwacaca ukuthi sebekhuluma ukuthi umuntu akafunde eqala ngaphambi ukuthi akhulume nabo strategy leso kodwa abafunda bakwazi manje ke izwe njengoba seli kubantu abamnyama libuyiselwa nini emakhosini ngoba uma ngabe lingakabuyele emakhosini isikompilo futhi nalo ngeke akulula ukuthi libuye akulula mbonamba ukuthi libuye ngoba angeke sesiqhakambise ubukhosi uma singekho kubo yabona nje isikhathi esiningi abantu sebazi ukuthi yonke into ipolitiki shothi soqhubeka manje siloke sibona igeneration ibhubha kanje sizoqhubeka sibona igeneration ake sikukhumbuze thina sibuyele back nje kule wadi yethu thina thina sifunde ngifundela ekubuseni ngazofunda la eBheka kuhle ngazofunda eTaseni high school la khona ngama 87 88 saqala istruggle sino Remedios Ntombela wazonke lika Saddam yes umfowabo uNhlakanipho lokadela ensukwini so uNhlakanipho bemncane thina Ntombela umahlobo bemncane kodwa isikhundla sekusona yasibona manje singakanani kwathi kushiswa izikole la umahlobo wahamba yena wayofuna izikole kwenye indawo thina sasala singafundi ngapha kodwa noma siyakhuluma thina la eTaseni high school matric sawuphasa ngawo lenze zokuthu Saddam so ukungena kwestruggle kwangena ngokuthi kunyomfo iyouth idunga imiqondo kuthiwa ayishise lokenako ukuze kufunwe le yanto ayibangisakhishwa lento ukuthina ukuthi uma ngabe sifuna ukukhuluma nohulumeni asikwahlalen phansi sixoxe wathi uma sifuna ukukhuluma nohulumeni thina sithatha umentshisi sithatha ipetrol bomb si destroy uzobe siyasilalela uhulumeni lento isemzweni yethu sayizalela inganeni zethu so ingako ngabonga kushembe ngoba ngaphuma kwipolitiki ngisayifuna ipolitiki kodwa indaba ilapha akugezwe leyansini okwesibili
lama parliament sikuwona thina namhlanje sithi sibusa phezulu kwawo Yes. inhloso yokwakhiwa kwawo kwakuyinhloso ukuthi demolish umuntu omnyama ibulala ubukhosi bomuntu omnyama iqede ukuthi inyango wayengavumelekile umuntu omnyama ungene eParliament kwafungwa kwagqitshwa abanye kuyazi ukuthi kwagqitshwa ngisho amakhanda okhokho bethu kulezi ndawo lezi zakhiwo leziyana yeyi madoda manje ke uma ngabe ucabanga ke usangabuya wena ufike uhlale kulezo ndawo uphinde ubuse ngeke uzikwazi kwenza ifoundation ngeke kwenza ifoundation wena usoze wangena la usoze wabusa la cha ngeke kodwa ke kulelizwe sinoshemba yes unyazi lwezulu yes ongathi kuba kwathiwa ngaphambi kokuthi singene kulama parliament sicela ushemba hamba sibusisele lama parliament ngaba wonke umsindo eParliament namhlanje ama parliament esephonde ku boxing ring akuseyona indawo le ekufanele ukukhulunyelwe abantu ukuthi bakhululwa kanjani abantu bayithola kanjani izinto ezizobayisa phambili empilweni ukuze baphile abantu ukukhombisa izwe labo selibuyile kodwa ngikho kakhulu ipolitiki sekuthenini izwe lathathwe emakhosini right alibuyiselwe emakhosini ngiye ngabhula nesihlangu sami la ngiyazi ukuthi uba ngisibhula khona abahlekayo abathi basavela apho baba bayiqhaza manje kodwa mina kumina ngiproud ngalento engiyenzayo because I know ukuthi ngubani once aqala sacabanga ngalendlela ukhabazela abeka ngayo namhlanje ukuthi ubani umuntu omnyama mhlambe ziyobuya into zethu nange sesho ukuthi izwe alibuyele emakhosini khabazela ngisaqhubeka nje sisahleli kulolu hlelo baba uthini manje mawubona izwe linyakaza kanje umhlaba uvungazela mhlambe umuphi umbono ongasinika wona wakhayo for ukuthi izwe lo baba mkhulu ligcine li protected because ma kufanele izinto ilunge kufanele sibe united sibe munye yebo ukuze sikwazi ukubhekana nesitha mbonambi umbuzo ophusile kakhulu loyo ofuna noma udinga umuntu nomuntu la kulelizwe lakithi kukhona uNkulunkulu efika ushembe kulelizwe lakithi kwathiwa umprofeti izinto ayikhuluma uBombela namanje ziyenzeka ezinye siyayibona seziyaqala ziyenzeka isihlabelelo sika Shembe ngisifundayo sikhuluma ukuthi izaneni izizwe nonke yes kunesihlabelelo esi120 esikhuluma ngoAfrika ukuthi uAfrika bobaluleke kangakanani kuthina ukuthi kuyogcina lelizwe kuyilona elinisekelo esiphelele ngoba ilona lizwe elinoNkulunkulu mawukhuluma ngezwekazi laseAfrika baba Mbonambi ukhuluma ngisho naseBhayibhelini uma ukhuluma ngoMoses umsunguli walolu hambo uMoses kahle kahle wathi mayisehlaselwa ebutheni ukuthi kufuna ukuliwa noNkulunkulu yes esamncane bamthatha bamakhela ubasket bamfaka ubasket yes bambeka kweNile River wathola inkosazane kaFaro yamthatha wafana nabantu baseGibhithe yize engazelelwa ngeGibhithe Jesu Kristu ngenkathi zingela uHerold wabalekiswa eGibhithe eEgypt wafika wafana nabantwana baseGibhithe okukhomba ngokusobala ukuthi uNkulunkulu useAfrika iMajesty the King of Kings Lord of Lords conquering lion in the tribe of Judah the earth heaven ruler amarastasho njalo Haile Selassie washo waqinisa futhi wathi yonke into eseAfrika bonke ubukhosi bakaNkulunkulu seAfrika iprofeto zeMajesty namanje isakhona zika Haile Selassie siyazibona futhi washo wathi phakathi kweSouth Africa neMozambique neZimbabwe kuyovela umprofeti yoba mkhulu uyoba uNkulunkulu namhlanje ke akubuzwa kodwa inkinga esinayo yinye uma ngabe sifuna ubulungiswa siyaya uNkulunkulu kodwa mase sifuna okwenkanuko nokwenyama kufanele phela simflathele uNkulunkulu sibhekele ngamanye amagama ngichaza ukuthi mase sifuna okwenyama kufanele siflathele sibhekele siyamphika uNkulunkulu yeah kuba njalo nawe njengesikhathi la ukuqa khona uzofika ukuthandaza ucela okuhle kodwa mase ufuna ukwenza amanyala ngeke uye lapho ufika uguqa ucela ukuthi manje ucela ukwenza amanyala uzokusuwenza wedwa engqenyeni yakho yes nakwaJuda kwakuvele kunjalo hayi ukuthi iziphathimandla zazi ukuthi ukhona ushembe uNkulunkulu kodwa manje inkinga
angazi ukuthi ungathi yini umuntu kodwa namanje ngiyaqinisa mfowethu ukuthi makusakhona ushembe kuleli izinto besakhona ayikho into ezolunga ngaqalanga kuyena siqalene kuyena aqala siyozilisisa kuyena ngoba uyena uNkulunkulu wakuleli izwe nakulesizwe sakithi futhi esimnyama ngoba kukhona impi ayisho uBhombela wathi khona impi enkulu ezayo lapho khona kuyobe sekuphoqa ukuthi wonke umuntu uyofaka ingubo emhlophe manje mfoka Khabazela uselapho yangithinta kakhulu enkulumo ekhulumayo uselapho mfoka Khabazela uma ukhuluma ngalento ukuthi masamfuna uNkulunkulu siyaguqa siya kuyena siyofuna ukuhle kepha kodwa mase ngifuna ukwenza amanyala incithakalo ngeke ngiye ngakuyena ingithinta kakhulu indaba iqalephi konakala ngoba ngiyathola ukuthi iBhayibheli vele nilisebenzisayo nisasebenzisa the same Bible lona leli impela lafika nondlebe ekhanyilanga yes lumfanekiso ukuthi kwaJuda wabakhona uNkulunkulu njengoba ekhona nakuleli izwe lakithi futhi lase South Africa lase KZN noNkulunkulu akazalelwanga kona kumhlabazelo kwaJuda edolobhaneni elincane lingaka futhi uNkulunkulu wazalelwa emkhombeni weinkomo futhi waye umuntu wayedelelekile ingako noma uJesu ayisephilisa abantu bakuthiwa ayike into zositshena yona ngoba unozala uMaria noJosepha futhi kwaye yena ubaba wakho lothi uJosepha siyasola ukuthi akuyena ubaba ngoba uMaria wayethukekile ngesikhathi ekhulelwe uJesu yes so siyamazi ubaba wakho ukuthi umbazi into ongasitshena yona nawe yena uNkulunkulu kodwa wathi bembulele kwayemaphi eqala sebebona umuntu yebo bathi abamhlophe you won't realize that you've got gold in your hands until it slips off uma ngabe unento enhle embonanda ezandleni awuyiboni wabona ngisho ugana unkosikazi okuhlonipha umuhle hayi umbono uyaphuma uyobheka lapho ngathi bangabangcono ngenkathi seyibalekile lokho yena ngempela lo angeke azahlale la ngoba wathi kuya groove ima ubuthi ingqondo ibuthi ngilahle umuntu obezoba unkosikazi lahle umcebe igolide kuba njalo into nje enobuNkulunkulu ayiphatheki ngezandla zomuntu oba izandla zomuntu zivame ukuphatha okunengekayo Tokazi Mama wenyanga nelanga ngokusipindotana okungumveli kuqala yebo Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV.